श्री गणेशाय नमः. ओम श्री व्यास रघुपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सर्व बांधवांना नमस्कार. हां अनुपमा शणे. आज आम्ही भगवद्गीतेच्या 172 दाखून 175 श्लोकापर्यंत म्हळ्यारी 4th चॅप्टर 31st to 34th श्लोका ऐकूया. फर्स्ट श्लोका नंबर 31. यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम. कृष्ण अर्जुनाक सांगता, हे कुरुसत्तमा. कुरुसत्तम म्हळ्यारी कौरवाल श्रेष्ठा. हे अर्जुना, जे योगी जन दान धर्म तप हाजी यज्ञ कोरून ज्ञानरूपी अमृत प्राप्त करून घेतात की तांकां परब्रह्म परमात्म्याची प्राप्त जाता. तांनी इहलोकाचेंच न्ही परलोकाचें सुखाचे अनुभव करतात. जाल्यार हे यज्ञ करनातील तसल मनशांक इहलोकाचे सुखाची दुर्लभ जाता. तशें आसतना मुखावेल परलोकाचे सुख तरी कशी प्राप्त जातालें. Krishna says to Arjuna, O Kurusattama, O best of the Kurus, those who partake of the nectar of sacrifice, being freed from all sins, attain eternal Brahman. For one who performs no sacrifice, even this world is not attainable. What then of the next? Next श्लोक पळया. श्लोका नंबर 32. एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे. अशी विविध प्रकाराचे यज्ञाबद्दल आमगेल वेदांतुल्यान कळोवन दिलेलें आसा. हे फुरय यज्ञ मनशाले मन शरीर आणि इंद्रिया मुखांतरच जावची म्हणून कोण घेवन निष्काम कर्माचे आचरण करूनची तू हे संसाराचे बंधनेंतुल्यान मुक्त जावच्याक योग्य जातालो म्हणून कृष्ण सांगता. Thus, various types of sacrifices are spread out in the Vedic teachings. Know them all to be born of action. Knowing this, you shall be liberated. मुखावेल दोन्ही श्लोक ओटू घेऊया. श्लोका नंबर 33 आणि 34. श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. द्रव्य यज्ञापशी ज्ञानयज्ञ पुरे दृष्टीनं श्रेष्ठ आसा. कित्याक म्हळ्यारी द्रव्या रुपान केल्लेले यज्ञ मुखारसून ज्ञानांतूची विलीन जाता. हे कोण घेवन श्रेष्ठ आशिल तसल ज्ञानी पुरुषांक शरण वचून तांगेल सेव करता. ज्ञान यज्ञाचे गुडार्थ गोत्त आशिल ते ज्ञानी महापुरुष उपदेश दिवन मार्गदर्शन करतात. The sacrifice of knowledge is superior to sacrifice with material offerings. All actions, O Arjuna, culminate in knowledge. Learn this truth by approaching a realized master, inquiring from them with humility and rendering services. The enlightened souls who have seen the truth will instruct you in knowledge. मुखावेले नेक्स्ट एपिसोड अंत ऐकूया. आजी खांगार पळया. ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद।